umthandazo wesabata yemini isabata mayibeyisho babangcwele isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabata ihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo laba basuke benenkinga efana nezami nezakho funeka bacela indlela yokulalela ukuthi uNkulunkulu ukhuluma uthini ngemlomo yabantu abasuke bekhuluma into osuke izwi ukhuluma umuntu ikuqule la uyibhekise ngakini ukuthi ayingeni ngakini ulalele ngoba phela manje sonke siyabika akekho umuntu ongena kuquphe sonke sizoqupha lana suke wabela abantu abasuke bebenayo inkandla ukuba uNkulunkulu avusa imindeni yabo uba izobatshela ngokubaluleka ukuthi bezekhala imphefumulo nokho sazobatshela ukuze nami ngokuquphe ngibone ukuthi akuza kwami la ekhaya imphefumulo uzongisiza ngani manje bazosukuma sonke sibile usho ukuthi siyabambana uNkulunkulu inkosi yamaNazaretha yakhuluma siseNazaretha siyafika nkosi abantu abakhuluma izinto ezinzima ezifanisa ngamakhaya ulushelo bathi inkosi bakhuluma ngemphefumulo ukuthi bathume ekhaya imphefumulo luthunyazi yabona nabafana nawe uyakushunyelwa la namanje sashunyelwa eNazaretha kodwa abantu abaguqukile
uthi ngoba abantu ngoba ngashumayela akuzukusiza ngaluntu bashumayela kufanele ukhulume ngendaba zemphefumulo yethu ngoba iyona imphefumulo esifazane sakho badedelela abantu bakhulume noma bethiwa ngegqokile ngemhlophe lidedela khulume ukuze nazi lomusi wakheleni ushunyazi thina lathi badedele bakhuluma abantu abafana indaba abathuna imndeni badedele ukuze ngibone khuluma ngalombala emathebelini ayikho into nje ayiphumelelile umuntu ophelele noma oswe ejujiwe inkosi uzakhuluma ngalombala ngoba wathi uNkulunkulu uthi badedele bakhulume ukuze nazi lomusi wabo ngoba bathuna imndeni yabo bathuna ithina boshembe ngakho sicela abantu laba bathuna imndeni yabo abafuna ukubuza bazothola ithuba noma naphakathi nethuba nangamasono mawethu benekhaya kodwa mawucela ukuhlangana ucela ukubindlela abakini ulalela ukhuluma uyakwazi ukuthola isisombululo ngezinto ezikhulumayo mayibonke Nkosi amen. Ngethi Nkosi enkulu uNyazi wethu. Amen. Lo khulumayo umfana wakaSithole esigodini sakaNongoma ngakakhangela inkosi engiyakhele uZulu. Amen. Ngithuma nokucela intethelelo uNyazi wezulu ngicela nomndeni wakithi. Ngithe ngilele emasontweni adlule ngayibona ngisemnyango wasezulwini mangifika emasangweni asezulwini kube nezilikhulumayo ukuthi awukwazi wena ungena la ngoba wena emhlabeni wadla inyama engahlambulukile wadla ingulube. Ngithe ngisalibeka udaba lami kwaqhamuka uNyazi wezulu emva kwami lase lingikhulumela lathi lokho wakwenza ngingakamzuzi mina kodwa lokho engamzuzi swashintsha akasakwenzi konke lokho. Ngithe sengibona sengena ngaphakathi ezulwini sengena nabanye bomndeni bami bakaSithole. Ngiyabonga kushemba ukuthi kukhona engikubonayo kuyinqubakela phambili esikuzela la ekhaya lomphefumulo. Ngiphinde futhi ngizocelela ukhokho wami. Ngithe ngifikile ngicina ukukhuluma la eBhobheni. Ngangithunywa abakithi bethe ngizobika udaba lami lendaba ukuthi ngazala mbethe. Umshumayeli wasengeloleka ukuthi kumele nginikele ngithole ukuthi ubalo owangibathisa. Ngithe sengilele insukwini emasontweni adlule kwase kufika indeni ngokwahlukana umndeni akaSithole engichazela ukuthi ubani kuthathe ngenhlanta uShembe uNyazi wezulu wangithatha wazongibeka kwezinye izinto engazazi. Ngithe mase ngifika lapho wasengithola lelikhehla okuthiwa yilona elangibathisa uthiwa lelikhehla lingabanye wawo amakhehla aqamba isibongo sakaSithole. Ngithe sesihamba naye sabuya endleleni size sifike ekhaya egcikeni sangangena samesangweni ngithe sengibona sengaphakathi egcikeni sekunenyoka enkulu emnyama efile phakathi negceke mangithe ngiyibona mangibuka bekuyimamba emnyama bengicela ukuthi uShembe lelo khehla aliqoqa lethe la ekhaya lokuphefumula alithule amacalana. Ngiphinde ngibike kunekhehla la myeni elingihlupha kakhulu selingihlupha iminyaka namhlanje nje ngicindezeleke kakhulu kulamaviki amabili adlule ebusuku ngala mangiqeda ukwenza ulala nathi ntambama ngiyabona lingene eminyango lingeleli inhlwathi ngesinye isikhathi lingisongelele igoqe kumina lenhlwathi mangilele ingicinye ngize ngihlule ukuphefumula. Sibe kakhulu wena lekhehla sibanga umzimba kulezi insuku kuze kwangelelela uShembe umqalo wendlela esibonakalisweni sigcine sesikhuluma ke nomqalo wendlela sengizocela kuwena ngize ngavuka ngasola ngathi isho ukuthi ngambe into lekhehla efuna ukuthi lenze ngoba eminyakeni kukhona wakwafika kumina ethunyele lekhehla ethi ngingalithi lekhehla alize lizongitshela ukuthi ngingaphuthumi ugqoka ingubo emhlophe ngoba kusakhona izinto esafuna ukuthi sizenze ngaphandle. Ngangamlalela ke lo muntu waqhubeka nehambo lami ngoba babe sekhulumile uShembe ethi angiyobhabhadiswa. Liyaqhubeka lekhehla mangifika ngonyaka odlule ngiqala ukufika la ekhaya lomphefumulo njalo makade kuphelisa abathi lifika likhuluma lithi le ndlela engihamba alifu lithi ngiqhatha noShembe alithande engenza. Uhambe wahamba
ngoba seliphinde labuya futhi Mwana ngithi uyasebenza yebo zama phela ukuthola amandla nelike lethulitshele ukuthi sihamba sikhale emphefumulo okushaya nokuthula lokunyanga nalokukhumbulo nawo ngoba kumkhumbulo lo amen uma wena uphokophela ukulitshela uma lo ulicelela njalo utshela ngani basha bambelene lisovuma into eyinkinga mshumayeli bathi abakomalume esibonakalisweni angikwazi ukwenza izinto zawo baba ngoba iphethwe ibona phela koba cela kubona abakomalume wakho awabangenisa ekhaya emphefumulo ibona bakasithola ibona yeah cela ke kubona ngiyacela nakubona oDobo osithola omondisi ukuthi bangikhulule ukuthi leli khehla ngikuthethela amacala la ekhaya lomphefumulo ngoba selingiphazamisa liyangiphazamisa kulolu hambo ngoba lifuna ungenza iphekula Inkosi kusisi amen amen unikele ucele bona ushebe nabantu balungisile abakomalume wakho akufanele bese banomkhopho ngoba uzosebenza wena nje liphazamisa bese bewaphansi ke bona amen fanele bavume ukuthi asebenza ulungisele uNkulunkulu lanithule nami lokugojela emaqalana ngoba le mthwalo phela kwazi ukugojela lifuna umuntu ezobekuyena le mthwalo amen Ngiyakhetha inkosi enkulu yasehleni ngingowasisi isibongo emaqadini undaba ezitsha iqadi Bangcwele ngizobonga uNkulunkulu omkhulu wasehleni unyazi lezulu Sizinikelile izimpahla zonke izicelo lapha ezulwini Ngenye imini udadewethu wangikhombisa isizathu esibangela ukuthi ingane ekhaya itholela abantwana lezi esifazane amantombazana These sinikelile lezi impahla ngibabonile labantwana odadewethu sebeyibelethe ingane sebephumile la udadewethu ayengikhombise wona ngibafica bayisihlane ethuneni umuntu nomuntu unengane yakhe kanti bafihlwa sebemumethe benenyanga ezincane engakabonakala okukhulu kakhulu abantwana benkosi uNkulunkulu ungikhombisile amaliba amahlanu lapha ekhaya kodwa likaze libe khona iliba kuleya muzi esiwakhile ekhaya izobonga lokho ukuthi ushaya msebenzile umsebenzi wakhe inkosi kusisene izwini Ngiyabingelela abantwana benkosi egameni lomnyazi wezulu igama lami ngukhulekane wakwamthetho wesamthetho empangeni mina ngingumshana kwamthetho komalume Manazaretha njengoba ngikucela namhlanje le ndawo ngiyisaba kakhulu ngithunywe isasinge senze ngathethi izolo manje ukuthi uhlalele inungezi lamasithuma la ngithema ngabe ngilele ngabona izinkomo izisole ezimbili zimenje ulayini esimnyama phambili esibomvu ngemuva ngase ngibuza ukuthi awu lezi nkomo lezi zamalayizana liseyizwe lo muntu engamboni lathi lena mzukule ngemuva ibiza 9500 ngase ngithi ngomba wanikwa wetha nje wenza njalo wafike eduzane ngithatha amaphepha ngiphucu wena wekunini wafunda sendibiza ngakabhalisi wasemtshela ukuthi wena siyaqasha namhlanje uthola umsebenzi ngangakhola wathi hayi uzobhala u50 ngosuku nge-hour engathi no5 ngaphezulu ngasebenza ngalolo suku lolo ngoba ngangumuntu obhalisiwe kwathanzuliphatha kusasa mosuqeda ukusebenza la uzobuye lapha uyobhala imininingwane yakho phansi ugcine ukuthi ukwenza okwenziwa la ekhaya ukuze ngikuthole kwi-database ngoba ngeyilanga ngifuna ukufonela Manazaretha leyo mnikelo engangisebenza lapha ngathi ngawo isimayo kwaba umnikelo wa490 engangisebenza ngosuku le-1 ngathi ngayobhalisa ngasasa lana nginaze ngosikhathi nginomfowethu la engimlamayo owahambela e-village obengenza kahle emhlabeni kodwa bengimthanda ngoba ingane yethu ubebamba inkunzi izinto eziningi abezenza kodwa uNkulunkulu akahambanga isandla somuntu wagula nje wadlula emhlabeni ngamthatha kanye ngombeka emlengeni ufikile la izukwini mina wafike
ephethe isikhwama sabantu besifazane wakhipha imali phakathi wayibala efuna imali kodwa ngafike uvale ukuthi ngoba umkwethu isikhwama somuntu esimama kwabuye ukuthi hayi umkwethu wayebamba inkunzi wasemethe wayifuna imali nangayimwela waseyithatha imali yakho esikhwameni wakuyela nawo ungena ethuneni ngaphaphama ngiyacela uthembe ukuthi amkhumbule ukuthi akho ngizosathu simnikele ngiyacela ukuthi uthembe amkhumbule Ngiyise lo mkhuba baba. Amen. Lokugcina nawe uyenza. Amen. Ngiyeke ayiyeke lo mkhuba. Ngoba usayenza ngasekuphela. Usabamba abantu besifazane inkunzi. Amen. Igama lesihlahla wamkhwanazi amakhaya amaphumulo phansi kwenkosi ucela. Ngathi ngilele ngayibona ngikhona lapha ekhaya lemphefumulo. Engathi sila ezathi lapha ngasifuleni engathi siyamaya sila ngamaqoqo sila ngalezi ndishi lezi ephawa ngazo ekhaya lemphefumulo. Sithi masala kanjalo uqhamuka ubaba umyazi wezulu. Maqhamuka mase simlayini engathi siyonikela. Umuntu mayefika kuyena athi wena afika mthetho namba osebenza lapha. Asifukale sekanjalo athi mesefika kumina athi yazi bahlona usufikile ngithi yebo baba athi wena ngicela ukuthi uye lapha la ekhaya emphefumulo lapha eThembelini ungiyalela amakhosazane aseyona kakhulu wathi amakhosazane asedola kakhulu wathi mangithi angajola ngisho ukuthi angajoli nezihlahla uthi noma nezingulu uzathi angajoli nje sala wathi namakhosazane niyona nithi manifika lapha ensukwini ehlaza nifike nibe nenkinga ningayithola ingane nibuye ingoba nona nisamakhosazane wathi ngicela ukuthi uyongitshela amakhosazane ukuthi le mkhuba yenzayo ngicela iyeke ngoba mina ngeke ngibonane nayo ngisho nokulizayo ngoba nona nazi wathi ayikho inkosazane embozini onsuke engazi ukuthi inkosazane ijoli ngicela ukuthi makhosazane sipho ngiyabingelela abangcwele kube nesikhathi la ngabanesibonakaliso ngihamba ngetekisi emgwaqweni oyibhuqu kulo mgwaqo athi mangibuka ngalana imizondolo nangalana ukuthi ebisile wakamthembo kwamaphutha uma ngigcine ngehlile kule tekisi mase ngithi ngiyojika ngekhona kulo mgwaqo oyibhuqu uqhamuka isalwazi esukhulu wami ozaluma uMamkwena athi yabona uma usujika kuleli bhuqu usufikileke ebuhleni hayi bese ngixoxela udadewethu vele ukhonza kuleli bandla athi ke ngihambe ngeThempelini eliseduze ngonikela hayi ngihambe ngonikela eThempelini eliseduze bese kuthi ngokulandelayo ke athi angize lana ngifike ke lana nginikele bese ngiyamcela ukukhulu ukuthi ngicela aveze ukuthi ufuna ngimenzeleni ucela kudla kuni kwadlula insuku ezintathu waqhamuka waveza indishi enepapa nenemfino eceleni kwadlula u2 days kwaba ngisebantwini abaningi kodwa ngathi lana kukhona abantu abayizintombi bagqoke ingubo ezimhlophe abanye befake eziyelo ekhoneni kukhona izangoma ezintathu zabesifazane uthe emva kwami qhamuke yena lo lesalwazi angisibonanga ke manje ukusuka angiqede ngathi ngiphenduka ngibheka kuyena athi la uhleli khona into engiyibeke lapha hayi mangithi ngiyaphakamisa umlenze ngaka-right ngithole lento ngithathe ngiphakamisa mangiphakamisa ngaphansi isihlabelela ngaphezulu uwonethi nje lo wamabesilisa uqumbile hayi uma ngithi sengiyaphuma lapho bengikwenye njengoba ngithathe ngisendaweni enjeni uma sengifike ekhaya ngithi ngiyavula enyama ngifike ingane ziyapheka zipheka igrosa ukuthi ngayibona ithathe phile grosa napheka igrosa singayazi bathi bona hayi gogo senzela ukuthi ihlale kahle nje siyayibeka uNkulunkulu makabusise ukulalela kwenu amen. Ngibingelele ekhaya lokuphefumula igama lami uNelsiwe Ngwakangidi
ngiqhamuka kaNyavu eMkhambathini ngaphasi kwababukosi uDluli induna ubaba uMsola. Ngizocela la ukubuza ukuthi ingasizakala kanjani enkingeni enginayo kahle kahle ngisinyangeni ngiyathwasa manje futhi ke kumele ukuthi ngiye komalume njengoba kuzoba uDisemba ngiyakonqaba so umalume bama Nazareth base bengizongithuma ukuthi angizocela ukubuza la ukuthi kungenzeka kanjani ngoba abantu abadala bakumalume kaSithole bala ekhaya lomphefumulo ukuthi ngingasizakala kanjani. Tubusisi nabanye ngiphendula. Lo okhulumayo umama uDumsile osuke eGabenza kaMbonambe enkosini uMbuyazi ozalwa ozulane saMdolomba ozalwa uHebezile kaNyathi kaMdolomba kaDuma. Ngithunywe ngize ngizothatha icala lakakhokho ngiphuphe ngapha ngisekhonini lapho ngiza la ekhona mphefumulo lapha ekhonini usuzongena lana ume ubaba nje wayemude egqoka izinto ezimnyama engithukuthelele mangibingela zamela thathe ngavuma gcine evumile kuma ngingathanda ngangazi ngafika la ekhala mphefumulo konakala izinto eziningi ngikhuluma naBojeni bese kuthi ngesonto sisebenza ngani sethenye insizwa kimi ngiyenza nje ukukhuluma ngendaba ngiyakuza nje ukukhuluma into zakho kodwa ngizothetha nini icala likaDuma nginganaki qhubeka ukuthi wayeleyiphambi bese ngifike ekhaya bese yimina bengihlakaza yonke lento mina ngizala uMdolomba ngokhokho kamama wakho ngahamba nginamacala ngifuna ngangithaka wayeleyiphambi yena ukuthi zaziyimbili iphambi kufuneka iy'nkomo ezimbili zokuthethela lamacala bese kuthe bese ngibona nomunye usisi umuntu wakaDuma bese ngivele ngixoxela ngashongo nje ethi uDuma wayelolaka uDuma wayevele gagule ingakho kuthiwa kwamagagula nje ngoba wagagula inkosi wayevele ekhulume nje enhlanganele egagula sengathi ngithi mina kushuthi yena enze ekhala umphefumulo uyi ngizomthathela lelo cala ukuthi asipha amandla ukuthi sikwazi ukuqhubeka sithathele icala uphinde wafika ensukwini lapha ekhaya egcekeni kulo muzi woMdolomba owakhiwe ngibona usengaphakathi ufika ngephupho ngibona loyo uba ingubo ezimnyama futhi ufika kulowo drop eduzane lephama eziningi ezimnyama ngaphakathi egcekeni ufuna ukungena kulezi zindlu lezi ezakhiwe manje ngicela ukuthi uNkulunkulu angilethele yena la ekhala umphefumulo ukuze kwazi ukuthi kuthetheke naye icala lakhe bengingapheki ngoba ngingazi mina ngumntwana ngilandela ngemuva njengoba bathi ngolandela ngemuva ngicela ukuthi uShembe amkhumbule bese ngithi ngiphuphe inkomo ngiyagula kusukela ngamasela amabili ngidadaza ibhobo lapha ngemuva akwazi ukuthi uphefumule ngiyalazi ngithule ukuthi ngese ngizekhala umphefumulo sengiyenza-ke ngithi ngicela ukuthi lelo cala bakhuluma kufanele kuthethe balisho ngoba ngibona inkomo yesilisa ihutshwa ey'duni enkulu nje ihutshwa eyesifazane isigcwele igazi umzimba wonke isikhathele ngathi kade ishawa manje lokhu ngibona nenkomo enye izongishaya mithi ithi yangishaya le nkomo bese ibanjwa yintambo ngicela lelo phupho uma kukhona kufanele ngikwenzele yona besipha manje ukuthi sikwazi ukwathela amacala sincede ngicela ngizocela sizohlambulukela nomndeni lapha engiyilonga khona wavela ubhuti lona omunye kunenganga nendishi nengane nayo ubhuti uDumisane kwathiwa umbungu okudliwe ingane ngathina ngidabwe ingane osidliwayo bese kudlale inganga yasidlale ingane encane kwathiwa umbungu ngicela uShembe asiphele kona noma sinenkinga uShembe futhi asisele nesibongo sabo ngoba isibongo sabo thina besibiza ngaso ukuthi sizalwa bazala khona asiveli isibongo ngicela uShembe afinyelela lapho engafinyelela ngakhona. Ngicela ukuhlambulukela imindeni yami uManazareth anenkinga mengilele ebusuku ngilaliswa nenyoka kodwa emini iba umoya ifike ingihambe ekhanda engathi nje ubuchopho bese ngihamba nangemuva inyoka ngicela ukuthi uShembe bonke ababethwele ababethakatha ethongweni eliphethe impilo yami
bathula imithwalo bese bengangiphathi ngale ndlela abangiphatha ngayo ngoba nasebusuku ngibonakala ngumuntu owenza izinto nje ezimbi izinto zakaSathane baze banika nefoni yami lento le uma ngiphethe ifoni ngigula kakhulu lenyoka ngihamba kakhulu ngithethe ushembe abathula imithwalo ngabenze ifungo noSathane ebese qhaqa lezo ifunga abazenzile osibusise nebuzweni ngekhathi ngosasephameni ebepheni bamaNazaretha igama lami ngulungile eMemodi eNdundulu ngaphansi kwenkosi uMntwana eMaNazaretha inovalo ngithe ngilele ngolwesithathu kwafika umkhokheli omdala manje umkhokheli mayemdala athi kimi uyabona ngoba kade usebenza lapha emfuleni ngithi mina yebo athi ena imindeni yakho ke ikhona futhi isesibodeni losizi kakhulu bese ngihambe naye lo mkhokheli athi yena umkhokheli wasekhaya lomphefumulo mangihamba umkhokheli nje omude kodwa kamude kakhulu unamehlo amakhulu athi kimi ena asihambeni ngihambe naye mangihamba naye umkhokheli bese sihamba aphose phansi ukhi bese qhamuka umkhokheli wala ekhaya umamhlo lesi siyasithatha vula mayivula kanye lapha enwosheni ngingene masingena khona ngiyashanela ngendlela lokuzana udoti bungakhona ubumkhulu kakhulu umhosha wonke kodwa bekuvuleke into lokuzana into ibale encane wathi imndeni yakhe isekude kakhulu kuphela kufanele uzosebenza kakhulu ekhaya lomphefumulo ukuze imndeni yakho yonke igezwe ihlambulule ushemba ihlambulule njengamanje ngoba kusavelele liba ingaphansi kwalezi kwalodoti omkhulu la wase lo mkhokheli ngihamba naye wasethi okay njengamanje asihambeni futhi mase yahamba bese ethi angisahambe nawe ngiyahamba manje umkhokheli ekhona naye lo wasethi omama uyacela ukuthi omama befake ibhoxi ngoba omama basafaka isibhoxi nenhloko ucela ukuthi omama abathume hayi lezi hlokweni ukuze ngoba ushembe mayefika babeka izandla emakhanda basukubuka ukuthola lezi hloko ziginqike zishonele angathola ukuthi umuntu amsize noma egula umuntu mayegula ngoba sisene kuzwe Ngiyakhetha ngiyazithatha uthandazile wajala emathatha ngaphansi kwesikhathi umuthi manje sizomenzela umsebenzi socela ukuthi unyazeze lumgeze lugeze nabo bonke abahamba besebenzisa imithi engafanele sizomcelela ukuthi uNkulunkulu amhlambulule namhlanje nabo bonke omkhulu nezalukwazi ezayiphatha umuthi ongafanele sicela bamgeze namhlanje ukuthi mawufika umsebenzi wakhe ufike sebegezile sizocelela nezingane kuvela izingane ezaphuphuma mabesho bathi ezama nosisi manje azikhulumi ukuthi zobani zivela kakhulu kumina ngiyacela uNkulunkulu ayiveze Tatwethu cela uNkulunkulu akuphe indlela bapha abantu bakini wena wenza umsebenzi noma umndeni ethina sekuyithina sisale ekhaya uyaqala ukufika la ekhaya yebo ukhona umkhokheli Mbanda usisi Mbanda lo wala yebo masho ukuthi wena utatwethu lo yebo indaba una ukhona kule nto enzoyenza yebo khona indaba angazanga umkhokheli aniqondise kulento enifuna ukuyenza niwanifika namhlanje nithi ngizocela namhlanje ushembe enze ukuthi kusasa nenze umsebenzi yini yonke lento enifuna ukuyenza ngoba nibala abantu abaningi angaka enithi nabo bahamba begula nazi nezingane futhi la bhutu nina kodwa nikwenza umsebenzi
haya ngiyeke umkhokhela umbando uyakwazi la ekhaya kusho ukuthi nikwenzela ko linoqondo ukuthi nenzani akukho intombi esakhuluma kodwa lokho ngifuna ukwenza kangifihlele ayikho into ngifuna ukuyenza nomsebenzi wami lo ngifuna ukwenza uma ubhuti wakho umsebenzi wesowenza bekuwukumkhumbula ngoba selokahamba emhlabeni asebenza umuntu mayekhunjwe yini ukukhumbula kuqala angitsheli wena dadewethu ngibuza kumina nakuwena yini ukukhumbula kuningi sikwenza sithi sikhumbula abazali bethu inkosi kusiza ukuthi ushemba sibuthi esigodini sosiza hayi lento ngifuna ukuyenza esidlule kuyona sonke sithi siyakhumbula yazi umuntu mayehlele esibhedlela kuhleli ukuthi ngiyamkhumbula kulokusiza ngani ehlele etshela umuntu ukuthi ngiyakhumbula kulokusiza ngani kuningi lokho kukhuluma udadewethu nathi siyakwenza iyona-ke into edale ukuthi sizalelwe emasimini emile ngoba obaba bethu bangenwa umkhuba awukho umcimbi wethu siyabakhumbula imicimbi namagama kunengokuhlaba imbuzi nenkomo kule lizwe lamthaniya abantu besenenhlanzeko umuntu angathatha umkhonto ubeke phezu kwenkomo ungaziwa ukuthi wani ungaziwa ibizo lomcimbi wani kodwa kuthema sengena ukukhohlakala okhokho bethu sebeqala ukugama bathola sebehlaba nje njalo ngenyanga yahlathi noma after 2 months yahlathi inqwaba yenkomo akusebona kumcimbi leso bemkhuba imbuzi nenkomo umuntu ushembe abantu basezulwini nabo abakhishwe ezulwini ukuzoshashazela amaphutha esinawo ingake ushembe inkomo nembuzi ungayiwisi ungazange uzuyibiyele ukuthi wami umcimbi oyiphathisa wona kukhona abantu ababoshwe inkomo nembuzi bengenamacala inkomo zibabikele uNkulunkulu sanqunwa Nkosi sahlatshwa Nkosi lapho kamajini kodwa sazi senzani inkomo nembuzi abantu basezulwini abazolungisa amaphutha ushembe wayesiboleka zona ukuthi ngoba senginamaphutha emhlabeni nanti inkomo nembuzi inkomo yokuqinisile imbuzi ethetha amacala imbuzi iphenduka umlodo iphenduka ithi iphenduka intenselelo imele imicimbi imbuzi ingakho ithatha ufake emsamo uthemeleze ngayo isemsamo usukubika lokhu kubikayo inkomo kodwa ikhonjwe esibayeni ngoba kuseqinisile ethize namhlanje semulisile kunozibani babo namhlanje isihlangu sababa namhlanje isitoba sikasibani babo umasibani babo iba sesibayeni ngoba iqinisile imbuzi ukuthetha amacala ingakho imbuzi ibaluleke ngaphezu kwenkomo kwesinye isikhathi ngoba iphenduka umlotha iphenduka ube yinsipho iphenduka ube yintethelelo iphenduka ube impepho ukuxhumana nemlilo manje njengoba thina siyihlaba nesikaleni lukahlaba nomuntu nalento okhuluma ngayo dadewethu lohlaba lempweni sengamkhumbula sekunesikhathi laba abantu basemandulo ungasathi udadewethu ngisho mina nawe njengoba phambilini kunomntando ukuthi abantu babedimbiliza bengancwatshwa bakhulumani isikhathi bona sashaya sahlula bazibagcina sebeqhoboza ingane zabo sebeyibulala ngoba bethi abayinakile asikho isibongo esingenabo abantu abafika endaweni manje makushiwo ingane leyo izolo kuthiwa sesihambile isikhathi iyazi ukuthi inkukhu iwuchubo ngangazi ukuthi inkukhu kuthiwa kwenziwa ngani umcimbi ngani kodwa abantu labasezweni bathi awuhlaba inkukhu kuyala uchubo bathi uchitha igazi imbuzi engakanani yona ngenkukhu nenkomo engakanani ususumsini ushembe usabeka ikhaya emphefumulo ngoba ethi ufuna siyoqala ekuqaleni la kwagethwa khona okhokho beyizukulwane zangaphambili ushembe ufuna ukusiza yasilandele ekuqaleni la kwaqala khona uphambo kwendleleni alandela abantu bokuqala babo banganaka badliwa yilwane asalandela abokuqala abantu abadwetshula nabathunjwa abanye amabutha ayihlabana kakhulu ayithule besekuyile ithi inkosi nibuye nawo sibani babo namshiye ekudleni
Ngizela uhlakazwa nje thatha ituze nyama kuhlanganiswa kuyitelezi ngoba khole ukuthi ibutho bakuthema ngayo izoba sibele sebutho la ekhaya bahlekela wenzela umcimbi ngalabo uNkosi kuthwele ngayo ubekwe ey'kodlweni zenkosi omisiwe ulokhu efuma wena ngikhumbula kukhuluma angobazondi la ngitshela ngoba nami lodadewethu wala ngizansi Mpopozi wakhuluma ngazo wampopozi ngoba kodwa wakhuluma phezulu ukuthi ukoni phawela ku eyathathwa mhlawumbe yayisibili bathatha isibili saboshwa ngocingo sabekwa besikhothanyelwa inkosi ibiza amabutho kuyothola lesibili sakhe sesifaka amakhubani sithindwe ngomkhondo bese kuphuma kuthiwa kwenzela ukuthi ngowaye nesibili amabutho azoba nesibili useyakhala la ukhuluma la ukuthi lowe ngathunjwa mina endulo ngafaka amakhubani isibindi sami sahlodwa namanje nalo mokoli wamabutho ngoba ngathunjwa inkosi ethize ayekade ekhonza abantu bakhe ngokuthi wayeyiqhawe nesibindi bathi inkolelo yabethu usifana wami nesibindi bathola isibindi sakhe ayibona ifilosofi ebhedayo ubuchule lobhedayo uthi ngoba ngamanje sajoda isibindi sami sami sabuza la kwakulapho ngoba ngikade wakho uthi isibindi sami asifile safa kwamalungu namanje ubuzole ngani khala ihlikizeka le isibindi sami imkhuba ngicela ke umngweni nami ngazwezwe afihle umngani wami abese ngifanele linye ehlale sekuna amashumi amathathu ngizaphinde ngicela ushaya ngoba leli zami ngale 108 akazi noma ngithabeleke yini simuthe lapha ay ngakabele ababa ngakabele ngikhala noma besa mami lokadesi Sibuthene lapha bese usweni wakho Nkosi sinzinda lo othe kade sinyangeni useyophothula abuyela ngikho kadwethu unesibindi lokhuluma nomkhokheli wakini ukuthi khale lempulukeza losusuthu manje lokhu uNkulunkulu nazi ingane nazo ziyavela kade kusho wena nazi ingane ziyavela manje Alesivezi lezaba abemkhuluma kancane indaba engane zabokumayo sithole kanzima ekhaya kwemfundo abantwana benkosi nisekise umthandazo ngoba
imphefumulo abazalweni ibuye iwele phezu kwethu angazi iyasizala ngidimanda ngilapha phezulu ngisebenza ngilapha kusebenza thina lapha kanye ngikhuluma nensizwa esebenza nathi sesongena ama-night shift manje njengoba sasenzekala emphefumulo sasesingena ebusuku lapha emini nasebusuku sesiphuthumisa ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuze ekhale emphefumulo namanje sekuyasipoka sesogcina sesebenza ebusuku nasemini kanye ngibuza nensizwa esebenza nathi amathoshi walungisa ngikhiqiza lapha phezulu seyikhala emphefumulo ngizamphela namsemdiniwe lapho ngithelile engayazi ngazi ngithekisaba ngophela abantu ababona asinamehlo babona nendlela sinabo futhi asiyifuni sifuna lawo mehlo sifuna leyo ndlela ngoba lezo zinto izona ey'hlukula abantu bathi bengasakhona sebeyikhonza bona ngoba bethi umuntu unendlela unehlo ayikho lento la eNazaretha akekho umuntu ohlolayo akekho umuntu ogulayo akahamba isangoma umthandazi kaShembe la akukho umuntu okuthiwa uthandaza iShembe ayikho into engalo uthandaza iShembe wena kwazi uthandaza iShembe uthandazela uMatshiya omunye ethene hayi sizothiwa lowa muntu uyisangoma sikaShembe isangoma ayikho into engalamanga lawo ayikho into engalo uShembe uvele ezulwini isangoma singezulwini isangoma umuntu wasemhlabeni lokudlala ngenyama yakho neyakho hayi umphefumulo isangoma asikwazi ukuhlangana naso so siyiqaphela amanga makukhona isangoma nenyanga ukwazi ulapha umphefumulo amanga lawo umphefumulo lasho umnikazi umphefumulo umnikazi umphefumulo uShembe unyazi akekho omunye umuntu manje dadewethu usephilile imilenze umbhoko kanti usesangomeni lothwasa yebo ngikhona njengamanje uthwasela bani uthwaselayo ngithwasela abantu basekhaya babani ulikhaya unjengababa ulikhaya umnamama kangidi abantu basekhaya angazi ungidi uyini wena ngicela ukwazi abakobaba noma abamama wakho abakobaba manje uyofuna ngomalume wakho komalume ngophakamisa laba bakomalume ubaphakamisa ubandla ukanje losemneke impahla ukuthi ke ubamukela lo sizayo bawumama nomfana ukuthinga okusizayo lapha into zakho cha ukuthi umama uthole uphakamisa bakomalume wakho yebo kufanele ukuthi kwenziwe uyothola usuyazi usubetha wena ungakafiki khona awuza usuyayazi nangu usuyichaza cha bengithi ngiyazama ukuchaza manje ngitshela ngento nochaza leyo angithi yebo nengitshele yona imali shizo zikhinyabeze lento uyosekusabisa manje ubusuzela kaShembe uzokuzwa ngephungu ukuthi manje uzokutshela lena engicela ukuzwa kwena njengoba uzwe lo muntu lo Matshiya uthi kulungisela lendaba kwakusho bawuthi yakho ukuthi ngephi baba uthi lapha enyangeni Matshiya lo okulapha kwakusho ba kwakusho indlozi elangombisayo lomama ukuthi ukuthi igama kunokuligama lomuntu idlozi ngifuna umuntu wafuka ugogo wathi noma wafuka umkhulu wathi umkhulu uzalwa wathini mntanami wathi angihambe ngiye kulapha wena uzongisiza owathi ukusiza ngani ngokuthi ngithwase ngiqhubeke nokusebenza lewena ayikho kuyena uyawuthanda wena ngingathi yebo ngoba ngiphilile ngilaphekile ukhona umehluko uphilile ngawo yebo owathi ukula yebo ukhula nawo yebo uyaqala ukufika lapha yebo ufuna ukusizakala wena ekade ngizokubuza bakuMatshiya ukuthi kuzomela ukuthi kwenzeka kanjani ngoba ngiyile komalume ngafika Shida bakomalume ngibuza wena ngifuna mina ukuthi usizakale wena ngoba usemncane uthi wena usuzuyayithanda lento ukugula vele ngiyazi baba lokuthiwa uyagulisa idlozi ukugula ngithi wena ufuna iqiniso ngizocela babindlela iqiniso yini angazi ukuthi
ngithi ufuna iqiniso ngale nto esho umkhulu wakho. Yebo. Umkhulu wakho ntombi ngokusabe ngizokusho. Ngiyazi ukuthi awukwazi. Udlala ngawo umkhulu wakho. Mayithi kubeka nalezi zinto. Udlala ngawo. Uma wena umthanda umkhulu wakho. Umthanda umkhulu wakho. Mina bengizosho bengizothi nguwena. Ukwenza bamanga ngoma. Lento oyenza. Sakubona. Angithi ngisale kumana ngokusekhaya, usiseliphephekana. Kukhulu. Sengiphuma kuNkulunkulu manje. Njengoba ngikhuleke nalezi zinto ngikhuleke nazo. Uma kweza sezulwini lezi zinto kodwa ngikhuleke nazo. Ngicela ukuthi ungitshengise uhleli noNkulunkulu okhona emhlabeni nazo lezulu. Angavumi ukuthi lezi zinto zasezulwini. Uma uhluleka omkhulu akuzona ezasezulwini, mina ngifuna ezulwini kulo. Hayi ukuthi kuwe nemntwana lethini. Mina ngifuna ezulwini inkulu. Ngifuna ezulwini mkhulu ukuze amasoso ezulwini ungicelela inhlanhla ngikwazi ukuphila njengabantu bonke. One dadewethu enomqondo ngazi lo ngizokhuluma kunani ekuzokunani. Noma ungayenza leyo nto ubuye lapho bonani manje bonani kuphuluza bonani kodwa lotoshona enhlabathini lokungasathandi indaba. Njoba naye seyibuyisa kwena le ubuyisa ngoba umthwalo akwazi ukuhlala naye today ufuna ingane azoyinika yona ngoba lezi zinto bazenzabazizitha kwethu bagcine sebefuna ukuyivikela nabo ngoba phela abaningi abayenzayo ngesikhathi eyenza lo munye uyayenza uSimamandla wehlelo lethu zohamba sengizodinga noma ngibona abantu benza uSimamandla belandelana bese ngifuna izinto zokuphosa uSimamandla kufanele afune izinto zokuyivikela sengingena uthakathi-ke lapho phakathi nawe ngokutshela nje ngeke akutshele ukuthi lezikwama kumkhulu nazo kwase kukhona imithi ebulala ngoba ngeke uvume uzonqaba kodwa uzoyibona masomphakathi nomsebenzi usuwenza uzobona balapho abantu abathathu olekile uzobona sekuza umuntu ozofuna indlu yokuvika awunayo indlu yokuvika usuphumule ngaphandle angikhuluma ngalo sizinkhuluma nawe ona lekinga lo dadewethu unenhlanhla ngoba uthema ethungatha base bemposa phambi kaNkulunkulu ukuthi akeze phambi kaNkulunkulu. Ukwena uzoyithathela izimpilisi uzoyithathela lezithixo zasemhlabeni noma uhlale eqinisweni usize uNkulunkulu wakho abese uNkulunkulu wakho acele isibusiso sangaphakade. Uze ukhulu ngane ube nefamily enhle hayi ukuthi uqhubeke nalo mkhulu ngoba izokudalela izitha lento izokudalela usizi. Abantu basika usibhekile sigcwele iningi lethu siphuma abantu ababeyizinyanga abezangoma. Azange kwethu abantu basibambile inhlabathini. Wena kuzela ukutshela abantu ngakho ithoma lena. Wena ufuna indlela phambili. Abantu ngakho ntombi yokunkulu wenza lento egezwa uNkulunkulu. Abafuna umuyibone leyo nto uthuzanana. Uqala ngeke bazamukele. Ukuthi indlela kuzobona indlela ekudala ngapho. Mawungene idlozi lapho abawakho. Lokwenza ngoma noma kuphakamsana ngoma noma. Ngoba phela into yakuwe. Ngoba lento yakuba ngizokuzekisa. Wena kuba nebani bani. Uthanda ukuba thina bakumali bakho mhlawumbe. Akukho leyo nto ngoba abantu bayinto abazokusiza nabo ngabantu bebethenga ngoba bazi ukuthi abantu bakho sebezile uzogezitho. Sebeziwe ithongo. Njengoba abantu bakho noma lokho kulisanga ngokunya abasengo basebegezile. Abasengo ngokungena. Wena moyithanda wena ziqhubekele nabantu bangi kodwa loba ngikhuluma ngabe uNkulunkulu wakho ngempela ngabe kuyidiboni lena phela kuwe. Mawumkhulu wakho ngempela uyazi into engiyikhulumayo. Mongasuphuma umbone ushisibe kutanza kube ngitshele ukuthi sesizulwini uzophendula. Manje ngaphendula ngeke ezulwini uzuqhubeka nale izoqhaza engeke udadewethu. Indlela yakho ukuthi ubone laba abakulapha abantu balapha bakusebenzisa isilima negolide. Uzobona abantu mhlawumbe nawe usazobhezela ithombo ubona abantu beyinqaba bezawona nabantu zona uthi abantu aboshwe nawo akubona umuntu eyinyanga umuntu eyizangoma mayisefile yonke le mphefumulo yabantu abakade balapho mabedlula bayakuyena
mayise uwenza kuwe uzana abantu wena ngabantu ozoba lapha kobantu ozoba lapha ukutshela umthwalo abantu abaphambi kwakho ababushini sitshela ngempuma wekantwini esibonile enzeke emakhaya unenhlanhlala ngoba ukwazi ukumiswa lapha baningi abafuna ukukhuluma nathi abatolitu wena umiswe lapha unenhlala ngoba kwena uthetha kwevuma nakwevumi lokho kumalume wakho akukho esingasiza ngakho leyo ithombe yakumalume wakho livume lokho amanye amazibaba ngingaqhubeki mina sadwe ngizothi mina musuqhubeka hayi nakufe futhi nakuvele lutho ubuye ngizozela impela uzosebenza umboka umkula program lesehlele indaba ngiyabonga ngifuna ngane nesibili amen amsakelo dadewethu ngelathi nasoma uyazi abantu abayethuna umhlaba angilanzayo dadewethu wena wasethuthwe lameva nabekhaya mhlaba ufuna umuntu ozokumoto wabeka phansi ameva bayathetha abantu ababeza amagarathi bese kama umuntu wesihlobo sakho nomazi ungamthetha umtholele ngameva phela ngokubi ungamthetha ngoba usaba ngotha umthetho ngameva lahlala usaba ukuthi la uzothatha akusini lahlala ufuna umuntu ozokuthula wona ungamthetha umtholele ngameva lahlala ungamthetha utameva ushuka ufuna ukuthula wena wesholo ngeke uzumtele wamfihle angathwali abese kuyahlala bathale napho izobona naminoba angizida angihlaba mena angeke akutshela nabo ababevule ethuleni dadewethu aqala ngomkhulu wakho nabo bekhulu omkhulu babedlala abalishi iqiniso ukuthi lento ibavimbile iwumthwalo kodwa bakamba manga bazikhulele nomsebenzi wabo yiba ngabe bangayinawo emndenini ufike emndenini kuthiwa awusufike emkhulu usibambalo waba ngitho wangithi usufike ngizombi kobani oshomu usufike kusho isemkhulu awubanawo umsebenzi ukhule kahle abesikhathi abesambele sikhethe omunye ongadoda yinto zonika intombazana ngoba phela ubuye ebusheni bakho yini zonika wena awuyibuzi yini azonika wena intombazana ngoba ifana sekhaya liyaphilisa liyangena izulu lomlilo yini engabhekanga indodana ikhuleka phela nefana sekhaya iy'nkomo zinikeza indodana eselecekeni angithi madoda yini ikhwama zona zonikeza intombazana umuntu waziwathi uphila okhaya uhambe nalo lifana yinto engekho le awunezipho zokuhambe nalo gana amajini amajama bengalifuni kulabe dadewethu uzoyikhethela wena akukho into ongakusiza wena mawufuna uncedakala suka namhlanje woza ekhaya lephepheni uzobona ushemezito zakho uzogeza into zakho ngokubona sekubona ngiyabonga mzukulu sikubona wena wenza lo ngusibusisi abantwana bakhe basezulwini isikhathi esiningi abantu abaningi ababe bekhuluma abantu abahamba emhlabeni bephathisiwe imithi nemkhondo kuthiwa siyamphathisa ngokubule umajiya sifuna iphindiselele bese likhulunywa kanjani usebaqedileka abantu ababulala uyaqhubeka phela nomsebenzi wakho ukubulala uyazi abazali bethu iningi labo abafa bemsulwa bengenamacala kodwa abasakwazi ukusondela kumndeni wabo sebebulela iy'ngane zabo ukuthi asibanakile bandisa amacala ekufeni abasakwazi ukusondela kumndeni wabo asemaningi amacala bese bethi wona inime zetsheni ngeke sambona phela umndeni wabo nje ngoba sesabulala iy'ngane zethu bagcine sebenza ukhondoloke masihamba nento ukhondole babulala iy'ngane zabo zizekona iy'ngane zabo bayihafa bayisandelonina eduze ningasawethina Sunday nalaba abashayeli bayabuya emhlabeni bakhuluma indaba sizo abashaya ugcina sekandwana sekandwana sokukhiphe lokuchungechunge bese kugcina sekuthiwa ukhondolo ingakho kufanele kamele umkhokha usuka umkhokha ulandela ukhondolo uthola umkhokha ushebe ushibeke ukuthi umkhokha la ukhondolo lana ukhona usuka khona ukhondolo lisuka khona lisuka laba abantu bokuqala abangazange bangcwatshwe
la ngabizwa lapha nethu bakhona sosibo nangumntwana lomncane uzongishumela ekhaya asukuma bangisibona bakhona bakubo abasosibo abekho bana bonbana jabakubo obezombheka noma ukubo kwakhe hayi kuthokela kwakhe umkhulu wakhe hayi ngani hayi wese lapha hamba lapha ukhuluma impempulo wakubo uthi uyacela shumayi siyacela usize engani umbekawale impempulo uyisebenza sesisuke egathini losizi siyamthole kodwa mayikhuluma naye ehostela ufike singcole ngoba lapha lahlala khona unina inkazela amshiye alale uvaliwe emnyango aze akhulumule nabantu uyitwa nje nonina inkazela hawu sontatawela mnteno nina hawu siyacela sisizeni kunyazi kuthi asikhulume nawo hawu ulungeleke amathunyazi sikhulume nawo bantu matshona kade akasole umama wakho simthole umama wakho ajabula naye kumele kuthumale phezezo ngiyakwazi ngangafika nangona isuku lapho woza phela uzobheka ingane yakho iphathisa iy'mpahla zesola iyafika iqathula zinde kulela limele amabhulu kanjani siguqe unkulunkulu sicele simthengela esikoleni phatha seniwa amaphoyisa kuhambe egijima shumaye emva kwey'nsukwani lele ngane zimithikhinyeka lapha ekhamba bangumbalisi ihlisi ingane sathe bona engalikani wakhuluma ingane incane ithi engane incane nangane umlile nomthingane uba wena angagama mina bongumenzani lubana athayi umama wami usalana ulamana nonina wangikhushula wangifaka esampokweni azangamtela ugogo namanje azangamtela phoma ndiko zokhala phezulu abantu uthi ngihaliswa phezulu abantu nami ngifuna ukunaba ngoba lo mfana wonke umndeni ubambelelekena manje nami ngifuna ukunaba futhi mina ngeke uzokuphikisa mina ngoba mina ngizange ngizalwe mina nginasono mina uthi nami ngifuna ukunaba akhange kokhuluma udaba lami akhange kutshela ugogo noma avume ukuthi wangibulala bese ngilungiselwe hawu bashuma maphoyisa abantu mtele ukuthi obesiqhamuka isindaba kanti bo bithi kulungile mtetele sokunika ishumi akunikelele athi kulungile osiza lo kodwa kwesakhala ngizomtetela kodwa akasaya esikoleni hayi amtetele ukuthi phatha afike lo mfana shumaye umphumo womdoli kabathi abonanga into bekhima yini oyenzani uthi ngizomphumo wokuphela nokuphela ukuthi kabathi ujayi kulungile bani amnezina bakho athina bakho usazoyizama phatha khulisa wani uvela ukokwazi wabona uthi la ukhuluma kumaphoyisa lapha ithile suma phezulu mbani nale ngane emhlupha nje ngoba naye ifuna ukunaka laba umkhulu wemfana nobokwa sibanikezini abanenkomo banembuzi khaya abasinakini sihlela ngaphandle singena ngalopana sikwesiphume sicela nisitshelele bona ukuthi sibanqumela kwakatini ngesabatha ababila hayi ngithumele amaphoyisa ngitholeni namba yakhe ngimfonele lokho athuko ukoko tshela angikhulume ihlazo athi ukhona iqinisa impela mshumayeli impahla ikona lekane inkomo nayo phela kodwa usokhala nayo isukani hayi ngoba ngayinto ezenza khona yaphuma kusho isho baba bakuminwa nogogo baba lutho lokho nakanje nene amazi kwenzani asithu abantu kodwa sazi ihlazo lethu abantu nathina kusiphethe lo ayiswe ngiyabana mase ngombone ngeke senze ngophela izolo kuzela kuma ngoba amaqhinga wonke lengonya
Bambopile lokhu badasifuna esikoleni. Uzobona bakhohlane kanjani abantu bayethuneni. Awumanye imali ngobelana athi sifuna lapha. Ziphi ingane zenu abasaphendula. Lawa sibanikeze imali. Imkhuba enziwa abantu bekunikeziwe. Awenzanga manje thumela ingane. Abazomani zosiza manje. Ngoba bekufuneka bona bezozwa lokukhuluma lapha ekhaya. Amen. Abakhuluma imkhuba esihluphayo bantwana benkosi. Sengathi nathi saphindlela. Nawo khona namhlanje ngabe nawe ukukhulu emndenini. Yebo kuba khulu. Bakhona abantu abanayo impahla manje. Mase kufanele bazonikela. Umuntu wesanakhethele lembuzi ekwehlelayo. Azonikela ngayo. Ayekele enhle. Nenkomo eyondini. Ayekele enhle. Kodwa uthi njalo ngocela umndeni wakuthi usheba kamtheze. Bayabona njalo majini abantu bakini. Uthi awuyasenga lo. Siyezinto efayo. Kodwa yena mayenza into zakhe ukhiphe inonini. Mayezokhiphela umfumba wakhe nomfundisi wakhe. Ufuna ukubona akhiphe inkabe egcwele. Kodwa ngaphandle ethethe icala lomndeni. Ukhiphe ezakini. Ukhiphe abafundisana. Siyabona siyakhona ndisana. Kodwa umuntu uthethe amacala eyizukulwane ngeyizukulwane. Kodwa umuntu wazi ukwenza izinto ezinkulu. Owesibili bantwana bakhe basezulwini. Siyanquza ukuthi masothetha amacala emndeni. Imbuzi masiyithenga. Awesibheke phela imbuzi ungayi uyithenga kuwanyanga nakuwasangoma. Ezakhona zapheyizwe pheyisa imithi nayo kimi. Wathathe enduri ukuthi angayicala. Sezikhona ibaya. Edayisa ngembuzi esizulu. Uyifune lo mfazi bakhe. Ubekise nabani. Eyibayini ngoba kumonza majiya. Eyinyanga. Vele lezi imbuzi ithola ngoba usuke uzokhokhelwa. Uthathe napha abantu. Uzothetha amacala ngalo mbuzi njalo. Uthi majeka ke kabade ngalaphi abantu benikeza umthetho nje ukuthi umthetho lento amoyithathile alimthetho ayisebenzile lapho manje ngishaya ukuthi ubabheka phezulu nazi imbuzi ezu5 wangothenga lezo imbuzi kuyisela zona umthetho imbuzi lesikade zobonga ukuthi umnikeze induku kunethathu ukuthi ngaza amacala ufuneka ujule usuma mazothetha amacala umndeni uba wona umndeni ngoba uyasibona ithi ngezulu bayasibona babona ngisho imhliziyo yakho nemicabango yakho bazi ukuthi ucabangani kaphela lo umuntu ngezulu manele mina bafike babuke kwezinye bantu bokuba abacabanga abafazi lo bacabanga ukuthi babala amamniki lutho omunye ucabanga umfazi wesibili ngoba kumtshaya udala bekwazi ukuthola indwe kumele umfazi wesibili kulayini wakithi imkhuba esenzayo esontweni kade simele lo uma kuxoxana amakhosikazi usuke ukanela abantu abazange bagana ababhubha ngoba kusuke kuwumthetho kulo kuhambile emndenini hayi ukuthi ubona unamathabelo usukana ulandela umkhukhu le ethethe ngopende efaka usimende thola isimende lokho akwabusweni ubone ukuthi wena uthi uyaza inhlelele kanti fa usimende yikho bona wondo ingqondo yakhe ayikhona ukuthi sekaqalisa ngitho ngoba wena wenzela ukubuka wangakona ukuthatha isembu ukubuka ukuthatha isembu wakusuke kuhlusheniwe ethuneni sekufundise ecacisiwe ukuthi hayibo kunethesha lapha ekhaya elahamba lapha empini nozange lizeganele nalo sekufekile yacela futhi amakhosikazi anjalo abacabanga ngokuthengela umfazi wakho wekusukumela lokho ingakho uqala ukuthi mosuganele bese kwa akumuzi ozobiza igama lalo lokhehla lahloniphela kodwa lokho ukuthi nemali usebenza kaniva ufuna ukubona sesotweni ufuna ukubona ukuthi namafazi awu3 awu4 bese lidayiseke ngitho kusuke isigebengu ezomani kuze ukuthi bathi kuthiwa yini boma uthi uhamba nesheke ephilayo uthola ngisheke saphila habe kamazi aphefumula manje isheke wenza abantu inkomo thina manje izoxoxisisa bethe
Uma waphinde isheke lapha ngenyawo elapha wade ngashintsha uchaza ukuthi useyibulele indoda sezawodla imali yakhe phela manje ubhaliswe ngayo ma usabila kuthi isheke hamba ngenyawo usibona kanjalo uthi ukuthi angandisa umzababa ungekho siko bantwana bakhe basezulwini uma sesizwile ukuthi ushengele umuzi ukuvumela ukuthi asisize kuphi nawe woqala mina ngifika la lesise kahle noma aqopha futhi nawe phakathi kwenza uma sewuswile wena uqala ukufika ushengele samthuma ulona ukhulu esifika nayo nemicabango esinayo na yonke inkukuma into ofuna ukuyibuza nofuna nale kade bebuza nje bethi bayakhuluma babika usizo lwabo baningi kade bekhuluma bebika usizo lwabo nanso impendulo ushemba sipha yona into yokuqala sonke thina abantu bakuleli izwe sinokufa okufanayo sihlukane ngey'bomo abantu bakuleli izwe lase-Afrika banokufa okufanayo yikuphi ukuthi abazali bethu basale ey'nkundleni kuqala bafela ey'nkundleni kuliwa abesibili bathwetshulwa kwenziwa ngawo amakhubane abazali bethu iningi labo wasekuvela umhobholo udalwa yilaba abantu abafa bafela ey'mpini benganakiwe baleka yonke ukufa bangaphandle kwezulu bafake phakathi kwethu sine sekuzaleka inzalo umhobholo bese kuthiwa into yakhona njengamanje umhobholo cha zange kube into yakhona asikho isibongo sadala sisibi ngoba akekho umuntu omubi abantu bonke bathi baqhamuka ezulwini lashemba kodwa ukubi bathole enhlabathini uvuka nenhlabathi nemindeni yethu ingene kuthina isifundisa ukubi ngoba yini abekho ezulwini ubhalwe nje ebhayibhelini kuthiwa ngaphandle kwezulu ukhona ububi ngaphandle kwezulu abazali bethu labo bafa banganako abekho ezulwini bathe ngaphandle kwezulu bazofica kuna yonke inhlobo yobubi ubungoma nomnyama lelele khuluma ngawo dadewethu nalona yakubo lowethu kamkhulu wakho yini eyafihlwa okhokho bakho umkhulu wakho ngaphandle kwezulu ngaphandle kwezulu kwakhona onondini ivela ababulanga abaqoka abaqabanisi abaphinga amasela izangoma inyama abakhunkula nabacwina yonke ngaphandle kwezulu makhuluma ngaphandle kwezulu ukhuluma ngaphandle kwezulu kusukela kini laluhleli khona izulu lomndeni wakho umingane hleli ngaphandle kwayo uyajabula yini khona mnumzane uthi hayi ingane yami hayi mahle ngaphandle kwecele kodwa yini usuwenza abantu ngamahle ngaphandle kwecele kusho manje ufunda imkhuba yiphi lo mkhuba azoyifunda hawu umkhuba ngaphandle uzobuya sizithele eceleni nakhona bahle ngaphandle kwezulu nawo bona seqhamuke kuzokhwayebe lapha phezulu entabeni iy'pozi ziyisita ngasikhaya babona abahlantu bathi awabusi bona nange ngenekhaya manje ushembe uthe ma ifika zaphela iy'povu akusekho iy'povu manje iy'povu sezisegcekeni uzala ingane usho wena utawa ngizala ingane ngazala isipovu usho wena ngawo isipovu lenta lona ingane awu masibani yini lenta ngawo enza imkhulu kanti ikhetha nekhaya labo lenza imkhulu kanti salwazi lamba lesenza imkhulu ushembe uzakela ikhale emphefumulo ukuthi uzokwenza leyo mkhulu endala mayiwokosi into yokuqala efanele siyenze sonke ukuze sibathole ngoba ngizona ukubika lobuhlungu obuzwayo kanti abone lobuhlungu lo umlomo wethuba iyo lo obuzwayo ubuhlungu abone impeleni wethuba ubuhlungu ngawumani kodwa ithuba lona like emlonyeni libanzi unomkhamo ohlisa isandla upitshile upika ophuma ngomlomo wena usemlomeni lokuthola usizo uzwa usizo wena olalo lento enhlavini yethuba owaphandwa yithuba nakalala ngaphandle ithuba awona mase ngikuthiwe naphezulu bona kuyilwana naphezulu kunentwana emnyama lapha uthi mawuyithinta uvume kakhulu sibona kanjalo ukuthi lusizo sizokhala wonapha phezulu kodwa nawo umnyombo wethuba la usuka khona njenyameni esikhumulweni sokuqala sikanti kweli kuma somuntu ibona khona lekhanya ukufa
Ungasifuna ukugama kwale sithumela ushembe. Ushembe thina esamethe emhlabeni sakuthumekile. Sasithuma kuphi? Ayisizana maseqephuzo. Lokho besebenza ngokuthumela bakithi ekhaya maNazaretha. Hawu, akasathumela manje. Ayithina la ekhaya lephuzo sathuma unyathi. Amen. Sathuma bona kithi. Abanye abona khona mhlawumbe unyathi. Unyathi kale umuntu ekhaya khona unyathi. Oyibuza selangeni nawo okay ta. Ukhawulele izima uma limuzini. Itathula zakhona into kodwa ushebe simthuma thina ngene itambuko lunyazi nazo lezo itathula yolanda ingane zakwethu ezaphuma zaphinde zalaka mayonkosi insina mdala ngena khona babona baphase litwa andakhile uzosekelwe umbobo kodwa bekhona abazisuma o3 bathi ngabona ufunyazi nifaka umjimba ihambe itathula inzima ikhulula okhokho bami balanda kuphi ekhopweni egodini losize itampokweni emaweni ane ndaba nalento usuke sibathi sinyama yakhe wasezulwini eyakhe imvunulo yakhe umuntu omhlaba uye nemizi esakhala uyangena nje lona wenze tasiyabisi kodwa umusa phela kuwo wasezulwini akekho ungakhuluma akwazi wathi emhlabeni kazi lapho ezwelanga nenyama leyo swakale bese beswabhengehlise ezimbi sikuphane sibulalane senza lonke ayinamanje ngisitshothi inkosi zanehlambulo masongena ngoba sekubhuka sekubhuka umoya wamajiya manje usekhuluma ukuba phansi usamana umkhuba senhlabeni uyangena nje ushembe uNkulunkulu kodwa wale ndaba na ushembe inezela uzokhipha into efuna abazali bethu esikhathini sosizi ushembe ingubo yakho efuna abazali bethu amen ayidinge ezulwini uyazi ungani ushembe akhathale kanjani efuna abazali bethu ngoba kunendoda ephetsana nayo uma ileka lemphefumulo kumasile thabene ngakho sheba yakho umuntu letha mawulethi imndeni yakini shembe ngicela uyanda kushesha ngoba kunendoda ebahluthayo besibenzi ingilosi zawo zokumnyama uma ukhona umuntu phakathi nemphefumulo ewuphansi uLucifer ithatha iguqula yenze ingilosi zokumnyama madimoni moya egulayo moya ekhohlakele besibeni usizo banezimpondo ibe nayo yonke into wakhathisa yakamthuni isizo kamthuni ushebo ngibonisa isimanga wathi wafuna ababili basekade wathi umuntu wabeka ukhona banezimpondo inyanga le bathi ibohe la uthi zimini inyama secije nangenkawu ngeke la ngemuva unoyibona umuntu omsila utabanye banembebeve blomo bathe soba lesiswane sochayo uthi lathi uyabona phela abantu bakini bahlala isigodini sosizi bazobaphendula kuyilwane uthi azibaphendula kanilwane inhliziyo yabo iziguqulu fana nesilwane bese ngasilwane abantu abadala unekhaya into lesithole noma ukufunda bezinto noma lotwa wasephosini sithole isibuzazana imbuzo yokuqala shembe siyaphuma ngale mbuzo sicela usandele sonke isizukulwane sesibumbu sesibongo sakuthi mayonkosi amen siyaphuma shembe sicela usingelele thuleni usandele izizukulwane zonke zoliwo lomndeni wakithi lawazi umndeni wakithi zazi kudawe tanyunya ngoyihluleke ababuzo kwami ngamehlo omqondo ma akhishwa ngivawukana ayokhishwa ngama ngoba wenza ngikuchuka ngikho ngapha zifuna wena musa ufuna uzufuna ubaleka la ufuna malume nale mbuzi nokholoko awukhiphi uzofa moro malume wakho wena ubethe la ukuyise la kenza ilado zabona koluma yombuzi ale ngalo kanti kuyekile imbuzo yokuqala ukuthumushela ukuthi akasela ngesonke isizukulwane amakhosi abele impilo namabutha akade yonke into shela imbuzo yokuqala esibili inkosi sicela abahamba beyizangoma bezinyama bagcina sebengabathakazi abaphungula abacwili sicela nkosi uhlambulele bona abadilizele umntwana esathu
Inkosi yamakhosi ingane zaphuma zachithwa zalahla zakhushulwa ziwitelezi zimkhulu zenziwa imini zenziwa yonke into Nkosi cela uyiphethe uphele kabusha usenza abantu labo bezangoma nenyama abaphele ngaphesha kwethuna nanganene kwethuna bangaphinde babe khona emndenini uphele lo kufo mdalo esini Inkosi yamakhosi lezo ingane ngazalwanga sicela Nkosi uyikhiphela ababelethisi basezulwini izibelethisi okusemthethweni thola amalungelo kwabantu esihlanu Nkosi bacela intethela bona emndenini khona abaphela amafwabo befuna ukungena amakhosikazi abo khona abaphela amanababo befuna ukuhlala bona isendlini babanga inkomo babanga amalobolo babanga amasini bazobanga zona inkomo ibanga lezokhatha belo behlomisa lezo kunyanga ithi Inkosi nyanga yini unyazo lezulu ubaba usela uthi baba kunabantu abafike ekhaya bephumule kubinguzi bathi bazonikelela abahamba bezangoma bezinyanga ushebani ngasho dala bangasho dala ngiyabatusa nisatha yihle ngababenza kanini into ushebe abageza babezangoma nenyanga ngoba wezithiko zomhlaba lezi bese ageze nabathathu ngokuyise nonina wesangoma uyise nonina umthathu inyanga nesangoma abantu abakamhlanganisa yini lapho inyanga nesangoma bakamhlanganisa beze befunde eyokuvika sekuthakathake lokho ubone madoda mina kwakho ngiphathisana nabantu ngoposa mabadala wothanga zonke ingakho kulesisho sabadala sithi akutheni uyihawi ngoba ihlwana manje umuntu lapha yabuza Nkosi unyazo wena ufika ngandoda mabe gadla ukhona wena ufika ngandoda wayethi kumele kuqala khona ubonakala kwezinto esihlanu ukuthi laba bahamba bonile emndenini bona nasemakhosini bona nasezweni bona nomndeni ngabo bona umndeni ngabo phela umuntu abathi omndeni bona bamakhosazi atoshiwe emndenini ngoba azange ayiphathe kahle onomende wabo afema abawonolilwa aphika enza yonke imikhuba lawo makhosazi mayetoshiwe agcine seqoqane seyinqwaba ekufeni eyisibongo esodwa bese kuba nenkuzi malanga yokhondolo egcekeni omakoti bonke baphele kanti labo makoti lapho lezakwazi lezi seyikhulile pheze izakwazi atosha zomakoti ngoba sasingayiphethe kahle seziyinqwaba phela ziyathandana futhi sizale umunyu semhlabeni ufuna ukuzohlala nami nabo unganawe uyazi nje lokulapho lutho unabangani bakho sobakhangile machini unabenze lokubona kwabo umuntu okumhlala yedwa ubona amakhosazi ahamba entabeni ezibili ingakhulumisanga izinga laba makhosazi awazi ukhala kusondela emndenini awazi ukusondela kuley'mbizeni aphele ngoba sasizile namanje kwenu afuna uphumula inzila kanti kuba niphumule laba abaphilayo laba sebengasekho uma bephumula inzila uqala ziliso uqala umuntu ngoba ngasekho ziliswa nempahla abeseyaphumula futhi ngempahla manje kukhulunywa ngumuntu omaziyo makugogo yamazi labo basendulo bona abafa ngesikhathi kufuna ingane zabo imibhedwa beyinkumbi namanje basazilela abayeni babo ngoba abayeni babo babalandela ngamuva baze kuthiwa nabo bazili abakhululiwe inzima abenzelanga isidwaba iy'ngane lezabo ezaphetshulwa ngempondo azenzelanga umhlonyane nokweza amantombazana azenzelanga umemoni wena ugijima wenzela leyapho leza lisuka imidi utwala izandla kodwa ushemba simbonge amanazareti ngoba uyazivikela kuwo konke lokho ngoba siyakwenza sonke lokho kodwa bese vika uNkulunkulu ziphume ingane ziyogana kodwa kube kubule ethuneni zinawo babenzela wenzela sathi ngathi nasinakile xa bese kusho imphikile walezalwazi ezafaziza intombi zolibona kini abesekhuza uNkulunkulu
usezulele usebona uNkulunkulu usuzwini nabe sebona usuzwini sefanele abakhumbula bonke bomndeni abafana izintombi bathi ngokuthi benzele umcimbi wabo ekhaya mase uqoqe umndeni wethu ekhaya neyingane zadinga kwenza umhlonyana mase umndeni usukhululile ekhaya emva kokukhucula ithina unyazo lwezulu bona abantu abahamba bezenza kathini bantu nalabona bangene emndeni bona abantu abahamba boqhingile uswini abantu ngilise lo mntwana ebuze khuluma la mthatha phela abahamba boqhingile umqhingile phakathi endleleni yenza ingane intombazana ishonele khali kanina kanti abazothulele isiko lomntwana abelethiswa lomntwana hamba isikhathi babenyangana babunyana bese khanga umntwana bese intombazana ibambelele umntwana mayethe yadilika kunini into abanjalo abazali singazala bambelele esikhundleni somntwana inalapho nomntwana izomcontrol umntwana uzobe sinabaneke umntwana ngakini umntwana kuzeka yena umuntu abayiboni ngoba kusuka umqondo wakho umqondo wakho nokumdala Nadero kwa nadero kwa ukala tunabodi pale leo mama support pale how uswa roho ndio kana kupiga kwa sababu umesema bandari bape sasa ulikana mapule kunuma pele hizo sisi na mkali msuki ni utukuna ndio hadi sasa taone ile kunwa ndio kunwa ndio kwa sasa wakupi wakukunie awe toni pale ile speed ndio choma Selu kara, selu sawa, selu makot. Eso wena nami. Bomba lele. Inde le lucho la luche. Utina na mumba inde na inde amara. Usho uta spese. Ukona banda baba boki. Banda kwa hotel utwa ibizinto emandulo bakuthi laba bawokuka abathanda ukuthi abanamandla mase beqede kuliziphi kanti bedliswa ngamafutha ey'ngane inzima enegazelibi ushisa umzimba bathathela amadoda babambe ngenkani babengumhondo la bawenza amakhosikazi afuna umuntu engcolile mayesevuke enganini yakho ufika lokokungcola abona umntwana uyajika umfana kodwa usephendula abe wesimame ukunukulo bukalusifa yikeke lo lusifa ngasuku ngobethela phansi imvelo kaNkulunkulu umbenqana ushembe ukukhula lensile ndalo mayombozi okugcina abantu bayantuswane labo baqalayo ngoba asebenzisana bayazi ungezi uyoqala uthetha amacala omningi uma usakwenza utshwala ngoba wena wavuma utshwala emzini wabo uma sebegeziwe ngoba kuzobe sekuwabantu basezulwini angeni utshwala emzini wabo bona emzini wabo bahleli noNkulunkulu ngaso isikhathi utshwala phela kulona isiko ukwazi ukuxoxamenta kona isiko umkhuba hayi isiko omkhulu babehlangana nababuthane ngalo awu ngeke kulungelisa umancitshana inganayo ubuthana amadoda ekhuluma ngekole zabo intombi lezi ababejabulisa ngazo landa zona philile emsamo abuthi isiko nabe isiko labo ukuhlangana bebhunga bentongela bebhemiseni benza yonke yini okhetha utshwala wodwa zayewe lezi zinto ababebuthana ngazo ngoba ngayihlala entabeni ukhethe uqobelela nje yazi awungipha namuthi abethu shewubazi kasibantwana nabo mnandi kwenzela kumina okuyona indlela ababehlanganisana ngayo amkhafule adlikitele unkosikazi womuntu eze kuyena yinto ababethobelele ngayo kanti bona phela labo belemsamuko notshwala-ke kulungileke uma ufuna uthanda utshwala akukaze kube isiko utshwala mbulalazo kunemizi engasamkelani owahlukanisa ibongo ngoba wadaku umama wadaku ubaba walahla isimili umama nobaba omncane
Ombhaqo indoda dothi ijoza umhlinzi umkwawo wafa washwana umndeni nendaba otshwala isiko lelo amhlanje izibeli indaba otshwala alona isiko lelo bantwana bakhe base-Afrika amen ufuna abantu bo-3 abantu abathanda isiko kulungile kubeke nalo kodwa maselekesiwe kale mphefumulo abafuni utshwala emzini wabo ebukhosini inkosi isuke ibuswa inkosi nesizwe inkosi mayenza noma yini usuke isizwe ngonkosi inkosi fanele ihlukanise iceke lakubo lokhona iceke la ezobe ngena khona bangafuni ukuza ngoba ngikamqayo kwenu lo mina vela ngenze nini umcimbi ngezabakithi inkosi yona mayenza umcimbi fanele izobungazwa abantu inkosi iyawukhaya umuzi kayise yakhe kahle lapha kube nengxenye ukuthi amajiki ayohlala lapha ngifuna babone noma bangabona nabetweni ngesizwe kodwa bawele ngapha endlini zobaba babo mayibona inkosi nabezinto bonile ukowashithi nawo nawe nabezinto ekuthi manje mfana manje kuzoba inkosi endala hayi uneshuko kubona bezinto amen futhi mawusakhonza ukuhlaba ulandela ubaba wakho nomkhulu wakho ohlaba njalo after 3 months ungezi uzothatha uzokumusha emntwana imindeni ngoba usakhonza ukuhlaba njalo ongakazi nokuhlaba njalo ukuthi wakobani bakutshela ngomkhulu wakho abehlaba njalo ungezi ngoba uma usungenisa imindeni yakhe khale mphefumulo linda phela uNkulunkulu aqede lapho abantu bakini ubakhuphula insila wachithi gazi uthithela abantu ngoba ushemba baqoqe bonke nalabo bothi bakhona egcekeni lesathi ushemba babutho ulandela nabahlele egcekeni ngoba nabahlele umthetho ngoba ithombo lokuqala likhe egcekeni ingakho bekhona egcekeni bengamsebenzi walutho ngoba abanazi isibusiso phela bawenzela uyihlo into uyihlo udlulisela kuyise wawo umkhulu wakho umkhulu adlulisele khokho adlulisele kuyise wakho ukhokho izwa ngezwa kuze kufika kukhulu wesibongo igama lethu uNkulunkulu asusa ukhulu wesibongo omkhulu baba bo ukhulu udlulisela kubenqaba abelungu abasifundisanga thina siphindisene mabethu bona sikhonza uNkulunkulu thina sicabanga ukuthi hayi akushiwo amadlozi akushiwo amathombo sagijima sabamba uJesu inkinini cha wathi ukuthi abelungu batho abantu abakhonza uNkulunkulu babethu kokubili babethu kokubili amen abahlolisile bathi khona uba khona angel khona uGod utabelungu abazanga ngisado namanje ngisho dala sengibonile manje ngivula amehlo hayi babesitshengqinisa sonke uNkulunkulu phela bona abanamankanga ukuthi uNkulunkulu ingakho bathi uNkulunkulu babesho bona uNkulunkulu bethu asakhonzi siyabuza kubo sikhonze ukuthi abasikhonzele kubenqama mayibonkosi amen namuthi manje ukhonzela lapha abantu bazobathi ngabe bofuna ukhonzela uNkulunkulu awumani lokhonzela uNkulunkulu lezo inkomo abantwana benkosi ekhuluma ngazo azifunakali kuthini esiphilayo abakwazi abanendawo bafuna into yakho bafuna inhliziyo yakho bese bekunika zona abavumi umuntu labantu abakude lapho labo bantu ngeke bakhuluma lo wena ufuna kwena inhliziyo yakho evumayo mayibonkosi ukuthi wenze nje udangenza nje lapho futhi bona bekhanda imbuzi ikone ekhaya ungabusaya ayifunakala lo mbuzi ehlambulukile lo thabane khabo ufuna ithathe lenza sanhlanganweni mina zikhona lezinto ekhaya abiziphathe wesimphulathi izinto ufuna ukuthetha ngazicala wena wombona ngomlandelo wakho umsambi utshelile noma undolila umngane labona ngena memeza kulunga uma kukhuluma ngomsamo ngikhuluma ngenhlanzi zenhla lo ihlomkhulu bakho uyacoza umusha mhlezi sifundisa ngithona ngisho namazolo ubona wasokenani uzohamba sifundisa umsamo ezulwini Getsemane inhlanzekile hayi wethu awu lo wala ule endulo lo lekhuthuza kancane dawo baba omkhulu wethu waphatha umkhulu ufuna bebe wazane kanti injo isho omkhulu bakho
Machia mtawe na mvivina. Wala nekoropa lekani rumezo talaba ngani sizokubiza la ufabantu. Kodwa leyo omkhulu hayi ebona hayi emakhathini. Hayi boyithe igugu lele. Iparlamente yakho le. Kumele umsebenzi mayibonkosi. Siyabonga. Bantwana bakhe basezulwini. Azamtshenge ngihlabelelo uSimamani. Angazi umndaba ezitha kusalini abefisa ukuthula. Uyacela indaba ezitha. Ngicela ukuthi sithele indaba ezitha khona siphethe inkonzo. Inkosi kusisizayo. Amen. Amen. Siyabonga izwi lendaba ezitha lilodwa nje. Lisimangaliso ukukhuluma kwamakhosi vele umuzi shembe wakhela amakhosi. Fanele ngumthetho ngaba amakhosi onke ayaphelela lapha ekhaya ngoba ushembe wayithunya amakhosini mayibonkosi. Amen. Siyathemba umama mqhamuko indaba ezitha iziko zabo basebafishane leminyaka kodwa ngomdala abadala mnathi. Siyathemba masibona bona ngoba amakhosi amaningi nawo asengabo ndaba yabo. Mhlawumbe nabo hleze basukume ngoba lo muzi kahle abona umuzi ngempela lapho khona. Siyasebenza kwenzeke lenqokolele. Kodwa sisaqondile ukunqokola sisezela ukuthi ngabe sesiphuma sesibophelile. Kodwa lo muzi ilapha khona amacala sesizawini semphefumulo. Sikhuleke emphefumulo awukho umfulu umhlaba wonke awukho phezimphefumulo. Ushembe obeka lezwi lasemaqadini wazi wakho nangoqonda kwakho. Yebo thina sibona kuyisemaqadini thina emhlabeni. Kodwa ngokwemalazo lasezulwini khamba ukho la. Asazi bona. Siyabonga. Indaba ezitha siyathemba ukuthi indaba ezitha useqoqile induna zakhe nabakwabo bayikunyungela indaba. Uvumelekile ukuthi indaba ezitha amakhona lasala ngakhona ajayo. Alesibabele kanye emphefumulo. Bakuyisa abantu ezela kubaba ngoba kunobaba baba. Nabanye wabo bazofaka imbuzi kuhle lokho kanti baqala indima yokukhulula kwesizulwane sawonondaba. Amen. Basemlandweni bazi macala futhi siyawazi olondaba ngoba abantu ababeyikaka. Befana nabakithi nabakini. Lokho kaka ngumjabulisi umbhekana ngoba wapho abantu basalinda ngani. Namhlanje ngasakwazi ukukhangeka ngoba abantu imali yanhloko. Lezo sibongo sigcine sibongo ngathi asikalanga ngenhloso abantu imali inhloko. Dama ngibangafuna ukushashazela. Ingabe kushembe phezu konke lokho mase nikwazi ukuthola amandla okunikela izwi langezizwana. Etheni phela ihlanganise amandla bayemakhulu mthela inkonzo inkomo shembe ngazwezulu. Sisizwana sasibamba sesikwenzile konke okuningi. Sesicela inkosi ukusizana nabantu ababebulala. Bebulala ngemlingo. Thangatha lo. Bebulala ngezandla. Bebulala ngolimi. Sicela inkosi alenkomo uhambe yonke imindeni yabulawa izandla zomndeni wakithi. Kwakuthi inkosi wafaka ikhanda empefunu bageze lawo bantu ababulawa izandla zethu bese bayise ezulwini lomndeni wabo ngoba akekho umuntu ongena emndenini egula. Umuntu ofegula ngene emndenini ofele igazi ngene emndenini mayekula umajiya noma kula ukhokho kamajiya ngeke angene ezulwini lomndeni wakho kusho ukuthi uqinile lapha ekhona. Ithina ngezulu inkinga ngokuphezela kuyazi ukhala emahlomba wena umbulele. Ofe egula lapho ushawe lezulu noma udlisiwe akayindawo ithuna lemteteli umuntu onjalo. Mayedliso wena ngemajiya uzothula kanjani ithuneni? Wena majiya nawo usumuntu usugezile usakhulule ekhaya ongene ezulwini laShembe uShembe uthanda wonke umuntu. Afike uShembe hawo mhlelela ayizadliso majiya hawo majiya ongene ezulwini hawo majiya kolitsala kulifunana. uNkulunkulu akasiza asipha amandla masingenayo ingozi ilungile. Shembe ngicela Nkosi ungiphunyela abantu ababulawa izandla zakithi bonke Nkosi bageza amanxeba nengozi eze amakhubali sabashanga ubageza basezulwini lomndeni wami mayibonkosi. Sifuna ukuvumela siyabonga somandla ngenxa yezulu.
sicela ukuma la sicela ukubonga ngesihlabelelo sekhulu namashumi hayi ngicela ngesihlabelelo ubaba kusola ngaso ubaba baba ingwe setuzo wami sibasi politika wami ngisihlabelelo wami 143 ikhulu namashumi amane nantathu socela ubaba wethu usendo asola ngesihlabelelo umshumayeli baba lo sesicela isibusisi sona umshumayeli baba Untombi ubaba Untombi abesicela isibusisi inkosi usuku baba kholwa kwethu Sweet.